Hola, soy Marlene de Oxygen Centre Medic Aesthetic. Hoy estamos haciendo esta colaboración con Golden, Steel Pro y P de Paola. Una vez más demostrando que la medicina estética no es un tabú, todo lo contrario, es para empoderarnos, para sentirnos más seguras y que hay muchas formas de cuidarnos, tanto a nivel de medicina estética como a nivel de estética, con tratamiento más sencillo, con estética avanzada y luego con filler, que és a través d'un mèdic estético. Hola, soc el Javier, estem a Golden Q, al nostre centre de defensa personal i arts marcials, i avui fem un taller de defensa personal amb l'objectiu d'empoderar les dones i que aprenguin tècniques fàcils de defensa quan estan en una situació de perill i com evitar-ho. Golden Q està obert a tothom que vulgui provar o apropar-se al món de les arts marcials, de defensa personal. Avui hem organitzat un esdeveniment des d'Stylist Bureau per empoderar les dones. Aprofitant que ahir era el dia contra la violència de les dones, doncs hem volgut donar aquest nostre petit homenatge.